bakunzi ba Clarence Sport TV rero turi Nyirangarama aho turiho tureba umunsi ubanziriza iyita ry'ingagi aho ejo bazita abana b'ingagi mu Kinigi nk'uko muri kubireba. Soro n'urugendo rero rw'abakerarugendo bagenda ku mamoto kuko muriho mubireba urujya n'uruza hariya urabona ko ahantu hose hari impinduka kandi kimeze neza. Ejo rero ni mu Kinigi aho tuzita ingagi izina. Ni ku nshuro ya 20 rero hakaba hamajije kubamo abana basaga 400 b'ingagi babatizwa. Nk'uko muriho mubireba rero ni urujya n'uruza kandi n'ibintu bishimishije muri rusange. Urabona ko abantu bose bakeye kandi bameze neza. Turakora live turi Nyirangarama, wahita nka stations y'ibinyabiziga ahantu biba biri. Turabona abantu bagenda, ejo abantu babyumva gute, bameze bate. Izo ni moto rero zitabiriye Kinigi hazabera igikorwa muri rusange. Clarence TV turahari hano turi Nyirangarama aho tugenda tubona buri kimwe cyose na buri kantu kose tuba duhari. Abantu hariya bararangaye cyane aho bariho bagenda bareba ko ibinyabiziga bimeze ababyitabiriye hano. Urabona ko turi Nyirangarama live aho abantu bose babasha guhagarara, abantu bose harakeye, urabona ko hari amasuku. Urabona hano moto n'iz'abantu barangariye muri rusange. Live turimo turareba uko bagiye kuba bahaguruka muri rusange. Izi ni amamoto atandukanye ubona ko abantu bose bameze nk'abarangaye muri rusange, kandi ni uko nguko uwa mbere agiye kumera nk'aho asimbura. Turahari rero kugira ngo tubagezeho nka Clarence Sport TV. Uwa kwanza iri ifite amapine abiri arerekeye aragiye, ya second ariho arakora move ni nko kwiyereka bibanziriza muri rusange buri kintu cyose. Turahari kugira ngo tugende tubereka buri kantu kose nibibanziriza umunsi nyirizina w'igikorwa cyo kwita ingagi izina. Ubwo rero turahari kugira ngo tubereke buri kantu ku kandi. Hano hari sitasiyo ya essence namba ya kabiri, nayo ikaba iragiye yitegura urugendo. Turahari rero kugira ngo byose tubakurikiranire. Ejo tuzaba turi live mu Kinigi aho tuzaba tubereka buri kantu kose mu bizahabera. Navuga ngo ni nk'umwiyereko wa moto nini ziri hano mu gihugu aho ziba ziriho zerekana buri kantu kose na buri kintu cyose. Rero turahari kugira ngo twereke buri kantu kose. Hariya ni izindi nazo zitegura guhaguruka. Uwa gatatu n'abagiyeho batwaye Kawasaki, mu gihe iyabanje bwa mbere yari moto yo mu bwoko bwa Honda. Rero turahari kugira ngo tuzakwereke buri kantu kose. Abantu bose urabona barakeye bafite amatsiko. Ibyo kandi ni ukwakira abanyamahanga baba bavuye mu bindi bihugu baje kureba igihugu cyacu. Rero twavuga muri rya jambo ryacu genda Rwanda uratengamaye, igihugu cyiza kizi kwakira ba mukerarugendo, umutekano n'ibindi byose biba bihari, nta kibazo ushobora kuhagirira mu gihe uhari. Iyi ni iya kane rero nayo iri muri iyo myiyereko ubanziriza kwita ingagi izina, kandi ni ibintu biba ari byiza cyane. Rero bose bahodije hano aho bitegura kuba batangirira urugendo rwabo. Reka tuze turebe, dukomeze kureba. Hano rero bagiye gutangira urugendo rwabo nk'uko mubibona. Uwa mbere hano aratangiye, ni umwiyereko uragera mu Kinigi aho bazakorera umwiyereko wo kwita ingagi izina. Mbere namba 1 utwaye moto yo mu bwoko bwa Honda, kandi urabona ukuntu ameze neza, ariteguye. Bariho baravugana iby'urugendo bagiye kugenda uko biza kuba bimeze. Clarence Sport TV rero twabwiye ko nta kantu na kamwe tuzahisha tutaberetse. Aha rero niko batsimbuye, niko bagiye. Iriya ni Yamaha ifite amapine imbere nk'uko ubireba, kandi yiteguye kugenda muri rusange. Barerekereye, kabiri iragiye, gatatu iragiye nk'uko uri kureba. Kane itwawe n'umunyahongiriya Johnson Kwita, nawe aritegura kugenda. Umunyarwanda Kagabo Emmanuel nawe atwaye moto yo mu bwoko bwa PCM. BMW Honda nayo aritegura kugenda nk'uko ubibona aguruka. Nawe aritegura kugenda nk'uko mubibona. N'umwiyereko rero uza kurangirira mu Kinigi nk'uko mubibona, kandi Clarence Sport TV kugira ngo tubereke buri kimwe cyose n'ikizaranga uku kwita izina ingagi mu karere ka Musanze mu Kinigi, Gicumbi cy'ubukerarugendo. Bye bye, mukore like, mukore share.